यादव खाइबना पुराज मुसम तराम चपगलोन खुरमजरी औजिंग असि फोंबा हुयेलम पाव पाव चेदगी लौ चप मरोय पाव सिंग मियाम दा पावदम जरी औजिंग असि की ओइबा मरोय पाव सिंग अपुनबगी सक्तम सागलम माव मसुंग लियांग माइ कैथेल फमखिद्रिबसि लो एंड ऑर्डर फगलपि खुदमला कांपोपीदा मितै अमसु नगा फुरुकी मियोसिंग चटप यारोय हाइना अथिंग पिहौदे खेमचा SIR की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल दा सिता नानथबा अमसुंग असोयबसिंग चुमथोपगी थबक चथरी लैंगाना पॉजिटिव रेस्पॉन्स पिरक्त्रे सेंसस बॉयकॉट तौरगनी ngasiदगी वाकन मिफम चथरगनी JFD रामकिर किलोंग खुलदा ZUF अमसुंग IM की मरते खुथोनक्रे अमसोकले शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर येलो मितै मैतै लाइबक हाइबगी मतांग खनग्रे मोदी ने नोंमैन काबसु केरला वंदे मातरम की फुल वर्जन सकलोय कांग्रेस MP कांपोपीद युम मैन तुम चाकपद अरान पाव संदोरक्रे लोनना पार्लियामेंट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2017 पास तौखरे कोखिजो सिंगी टाइप सु एग्रीमेंट सेमदोक सादोलगा चई अमा संदोखरे मरुए पाव सिंह बखाताना पिजरी अपुनबगी सक्तम सागलम माव मसुंग लियांग माइ कैथेल फमखिद्रिबसि लो एंड ऑर्डर फगलपि खुदमला हौजि लैसुंगम राजेशतगी लोबिरसि मणिपुर खुंदा मिनर लिबा येलो फुरुप सिंगी मरता अमगा अमगा अवा नुंगाइ होंदोक नदुना नुंसी चानबगी मरी हेन्ना चेसिल हनब सागलपदा अचौ मतेंग पांगब खक्तनतन केमिकल पेस्टिसाइड सिजनदब सिंगी मना मसिंग इंसांग नापीसिंग पुरक्तुन माव मसुंग लियांग माइ कैथेल हाइदना फमनमबसिंग हौजिक मखा ताना फमलक्त्रिबसि स्टेट असि लो एंड ऑर्डर की फिबम हौजिक फाव फगलक्त्रि ताकपनि हाइना कैथेल मखल अनि सिदगी पोस्ट चै लैखिबसिंगना फोंदोकनरक्ली हौजिक मखा ताबा मरुई पाव सिंग अमुक पिजरी कांपोपीद मितै अमसुंग नगा फुरुकी मियोइसिंग चटप यारोय हाइना अथिंग पिहौदे खेमचान BJP सिंजमई मंदन सिंधुना हर घर तिरंग जत्रा पांथोखरे हौजी मखादा पाव ताबिरसि कांपोपीद चलुबा मतमदा मफम अदुगी मियामना हराव तायामना ओपिरखी हायरदुना मफम अदुदा मितै अमदि नगा फुरुकी मियोइसिंग लाकपा यारोय अमसुंग चटपा यारोय हायदुना अथिंग पीबा अमता लेहौदे हायना चीफ मिनिस्टर वाई खेमचाना फोंदोखरे वाफम मसी BJP सिंजमई मंदन सिंधुना पांथोकपा हर घर तिरंग जत्रा खोंचत की लमथुंगफम ओखिबा सिंजमई मथक युमनाम लेकागी इमा युमजाव लाइरेंबी लंपाक पांथोकपा जत्रा सिगा मरी लैनबा थौरमद माना फोंदोखिबनी चीफ मिनिस्टर मखाताना हाई मणिपुर इंग तप हंजिलकपा ngमदनब कनागुंबा खरना सिंगसेप थारब्रा हाइबगी सिंगनबु लै साउथ ईस्ट एशिया दा अनबोइना मसागी कॉन्स्टिट्यूशन सेमदुना मिखल पांथोलगा लैंगाक सेमलब लैबाकनी हारदुना इपा इपू कयाना अमत ओइना ngak सेंदुना थमलंबा लमदम असिगी मेजॉरिटी कम्युनिटी ओरिबा मितै ना मयामबम मसी अमगुम खुंदा मिनरिबा फुरुप सिंगबु तासिन खोमजिनदुना मसुंग नुंसी चानना लैमिनरपा लमदम असिबु काहनदनब होना मथौ ताय चही तरे खुंताकप मतमदसु लमदम सिदा खुंदा मिनरिबा फुरुप खुदिमुना अवासिंगबु मणिपुरगी लैमायदगी तांथोखिबनी हाइखि रंके किलोंग खुलदा ZUF अमसुंग IM की मरकत खुथोनक्रे अमसोले ngasi ayuk Tamenglong district ki rangke kilong khulda Jiliarong United Front ZUF amasung NSN IM ki keder singi marakta akan monda kuthuna grehab ki paw phangmudagi paw si asina Tamenglong police control da hanglobada thodo asi district asigi tawsem police station ki manung chanba rangke kilong khulgi mafam amada thoki bina hana phungdorki khul thona khiba khulai paiba keder singi manung dagi aman nongoi maruna panduna soki haiba report su phangki थौदो असिगी मतांद पाउसी असिना फंगबा पाउगी मतुंगिनदी रंकी किलोंग हारिबा खुलसी आसाम की कसारगा नकनबा तमेंगलोंगी ngमखै मनुंगदा लेबनी मफम असि न्यू कैफुदाई खुलदगी अवांगलोमदा तौसेम सब डिविजनल लोमदा किलोमीटर 10 रोम लापना लेबनी हारि थौदो थोली मफम असिगा ख्वाइदगी नकपा सिक्योरिटी फोर्स की पोस्टना न्यू कैफुदाईदा लेबा 38 AR no ori nongoi maruna panuna soklaba keder adu NSN IM gi oigani nakal ani monangasi ayuk pung mangarom tarak patigi horaga pungkhai amarom sukna khut thona khi hari
Hoji makha taba pau pijari lengana positive response piraktre census boycott tawragani ngasidagi wakat mifam chatharagani JFD Manipur leriba mitop sing han khandok naba NRC chanan bio aduga census pangtho pio haiduna Manipur lengakta taksil laglabasu demand asigi matanda lenga ki maike digi positive response amata piraktrabanina tha sigi tara taretagi hawgani thorang liba census operation gi thabak sing boycott tawragani amasung hayendagi tha sigi ta taruk phawba campaign for just and fair delimitation JFD ge khusamnaduna wakat khungjang sing changselagari haina JFD gi convener Jitendra Ningomban Phungdokre SIR gi draft electoral roll da chithanan thaba amasung asoiba sing chumthokpagi thabak chathari Modi ne nongmene karba su Kerala da Vande Mataram gi full version sakloi Congress MP Prime Minister Narendra Modi na lusingba yune lengana chathargli bahar gar tiranga campaign gi manungda laiba sigi national sungori ba Vande Mataram gi full version sakpa saktabagi chaina wafam thorok lengi gi charakta Kerala gi Congress MP Raimon Unithan da karigumba Narendra Modi nongmene karba su Kerala da Vande Mataram gi full version sakloi hana phungdokre wafam asi Congress MP asine ngasi paumi sing da phungdola duna hai Kerala lenga ki chief secretary na national anthem asigi full version saknaba akanaba direction pirak lagasu ma ki maikai dagidi madubu khangbo leite hojeki matam asida Vande Mataram gi full version sakadabni habigi wafam di aikoni yaba ngamloi haiki MP asina wafam asi phungdokpa khakta natana Kerala gi governor sing democratic institution wariba lok baban singbu anemba thaki politics topam oinu ontole haina su maral siki Governor Singh Singh Thawong Singh asi chatharakpana aikoina governor Singh dagi achumba phangani habagi thajaba thangkigadra haiba wangchu hangki Governor Singh na central government gi yaka yengduna makhogi aningba apamba sing tawduna leire haina su maral siki Kangpokpi da yum ama mai na tumna chakpada rana pau sandona rakre Chief Minister Y Khemchana Lusingba MLA kharana ngarang Kangpokpi district headquarter da satuna deputy chief minister Nemcha Kigyen amasung Saitu gi MLA Hawkholet Kigyen ga punna national highway sing free movement ta holagani hane lauthok minakraba matung ngarang numidang pung 9 minute nifu ga mapan rom tarakpada Kangpokpi ward number 9 da leiba thangjangam hawki chai 55 ko mioi amagi yum maina tumna sakhibada Thado asi chief minister amasung ma ki kangbuna Kangpokpi da lakpada taramna lu bagidama mai thadorukpani haina aranu wafam sandorakre Social media ki platform khar da wafam asi viral warakpati ki pawse sina Kangpokpi police da hanglubada maina tumna sakriba yum asi L shape ta chabani yum asi na maning da leiba saksang dagi electric short circuit na maram waraga mai haurtuna sakpani masida una saba ka hongi manungda ani sandoklaga Sandolaga Janet Hawkip Amadi Lahing Hawkip Kawa Mio Singa Lerapani. Ka Amadana Yumbuna Labani Hari. Taudosi Pau Pamadaki Kangpokpi Fire Sub Station ki Passion Singna Fire Tender Ani Puduna Sangselaga Mai Kanamohonaki. Mai Charlie Bayumasi Awang but Singtakta Labadagi Kudakti Yokshenberg Namhoda Dunayam Saruk Maina Sakre. Haina Su Fire Sub Station Asig official Amana Pausi Asi the Pundorakli. Hodimakata Pau Pijeri Scheduled Tribe Demand Committee Manipur Yellow Me Mitei Maitei Lep Haibagi Matanga Kanakre Yellow Me Ibasi International Law the Yabo or Vasway Committee Sandakan Lol Mayek Saksa Yutana Singba Masung Leshem Nungshem Galun and a Puari Laser Labamitegi Lingak Saingak Laitriba Karigino Ibasi Wangamo or Lehaina GP Women's College Gimanipur Department Head Dr. Waikom Romesh na Phungdokre Scheduled Tribe Demand Committee Manipur ST DCM na Sinduna Kumbalapa Sports Complex International Day of the World Indigenous People Lisingani Kungataru ki Tharum Pangthok pada Wangangloi Oreduna Wapamasi Dr. W Romesh na Phungdokhibani Dimapur da Malengi Yellow Me Miyamgi Numit ki Tharum Pangthokre Northeast Indigenous Peoples 4 NEIPF na Sillaga Nagaland Indigenous People Forum NIPF na yumbu oiduna ngasi Nagaland ki Dimapur ki town hall da nungthin pung ani tarpatagi nungmina ngwairam pung taru phawo malem ki Yellow Me miyam ki numit ki thorum pangthokre Nagaland Baptist Church Council ki General Secretary Warama Dr. Anjo Kaikung na thorum hodopagi laison pangthoktuna hodolo matung da NIPF ki President Dr. T Limana Saruk yarkiba singbu taramnu okhi
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯍꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯖꯟꯇꯔ ꯃꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ngarang Uttar Pradesh ki Prayagraj da Rahul Gandhi ne mahakki jat Satung ki guns ki khongjang changchin mada saru yakhiba meroi amanasu wang asi hangkhibaga loinena chai kaya sumna thorang tawrupaga loinena imungi lam phauba yonthoklaba matungda mahiroi adugi mapa singna migi sendol mayongna re hana su phongdor ki hari Congress lusingba sina wafam asima ki social media platform X ta phongdorpaga loinena mahiroi asina mayongna riba phim asi ma ki asonbana natte leba asi ki chanariba system asina ni haiduna mahiroi singna question paper leak ohen khibagi mayokta akanba khongjang changsil khibadu losin khrabasu Amit Shah gi maikidagi Delhi police ki mathakta lokhapam thokpa thabal lokhatpagi matangda de wai ama phawba phongdorkri haiki na singda police na chathagi ba ka henba thong adugi matangda lale haijabgi mahutta prime minister Narendra Modi gi ngakpi ba haiba sidagi na thaiduna leiri haina su maral sikhi amaromda Uttar Pradesh ki Congress president Ajay Rai na su prime minister Modi na mikhal da mai pal khribasi mahaki mayokta barna sida chathaki ba aranba thong sidagini thong singdagini haina maral sirakre kanagumna sigumba thong ase Narendra Modi na chathaki de haibagi khudam changdam piba ngamnabadi mahak political life tegi potharagani haina su phongdoki wafam ase Congress luchingba sina Muadabad area dagi Gauracha da leiba private area amada pangthokpa samvidhan bachao sammadagi thauramda saruk yaduna phongdokibani mangna hai ai punamangna constitution ngak senabgidam lan thengnagadabani amasung amata ominagadabani constitution khaltana tana democracy amasung social justice pusu ngak sengadabani haiki leiba asigi constitution mioi khudimmakta makogi hak amasung ikai khumnaba piri maramasna constitution bu ngak senba haibasi ai koi punamaki thodang oigadabani haiki Parliament na Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill lisingani kurungataruk pass tawkhre Parliament gi upper house wariba Rajya Sabha na tha sigi ahumda pass tawraba matungda leba sigi Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill lisingani kurungataruk Lok Sabha na su hawkibi irai numita pass tawkhre hari Kuki jo singi tripartite su agreement sendok sadok laga chaye ma sangdokre Haukiba kumjali singani kunga humdogi me ahumdagi kuki jo singlamen tuen basingna mitei onsinduna tamthiraba lan chatharakpada Manipur amasung India lengana kumjali singani nipanda suspension of operation su agreement khuyak pinaduna lerakliba singi furup singa sigi tongan ba militant group sing su yauksilakpadagi miyamna su abrogate tawgadabani habigi akanba demand tawroklingi cherakta tripartite su agreement asida yauriba pathap sing semdok semjin tawraga atopa sahi amagi matam sangdokpada yanakre hairi West Bengal dagi pharga purakle Jiribam PS na NDN PSA ki makhada lokharpa case amada chena West Bengal gi Malda district ki Sasarni khuldagi Rohin Mia chahi kuthra matoi kawa mioi ma police station asigi team amana tha asigi tarukta Malda dagi pharga Jiribam da puruklaga wahang pong sathari hairi mayam khurumjari Creative Eye Presentations gi channel da ayuk khudingi sandok charamba Rashifal horoscope lagliba August tha asidagi anuba channel Creative Eye Horoscope channel da phangbiragani maramasina hanadagi thawa yauna support tawbirakpa viewers sing listeners sing loinana matam pumbada support pibiriba subscribers sing na anuba YouTube channel asida changbiraktuna saruk yabiu haijari punopu thagachari hoji makhata ba pau pijari NIT Manipur ki permanent campus kaksing da thamlagani haibu wafam taramna oli seso sing Imphal ki City Convention Center pangthokiba National Institute of Technology NIT Manipur ki 13 suba
कन्वेंशन की थौरम द मिस्टर वाई खेमचान इंस्टीट्यूट असिगी परमानेंट कैंपस कक्सिंग द थमलगनी हाइकिबदु कक्सिंग द लेरिबा तोंगान तोंगान ब सेसो सिंग द तराम नो ओली हारदुना फोंदोपग लोनेना अथु मतम द सेंगत सागतपगी थबक संगसिनबियु हारकली मणिपुर द लेरिबा तोंगान तोंगान ब फुरुप सिंग पुनसिनदुना मपानदगी पिरप सेथेंग सिंग थेंगनमिनबा ताय श्यामचा मणिपुर द लेरिबा तोंगान तोंगान ब फुरुप सिंग पुनसिनदुना अमगा अमगा इकाय खुमनदुना मतेंग पांगमिनबग लोनेना मपानदगी संगलकपदा सेथेंग कया पुन्ना थेंगनमिनबा मथौ ताय हाइना लीग ऑफ इंडिजिनस पीपल्स अपलिफ्टमेंट लिपुल की वाइस प्रेसिडेंट फिजम श्यामचान फोंदोखरे वाफम सिलिपुन सिंधुना यूनिटी एंड डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग द इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ मणिपुर हाइब थीम द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे की थौरम ngasi जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी की ऑडिटोरियम द पांथोखिबदा थौरमगी नुंगी वारोल पीरदुना मान फोंदोखिबनी एमपीएस सिंग कंडीशन यावदुना थादोरकदबनी कुसीमा थौबाल डिस्ट्रिक्ट नसु खोंजंग सरुक यागनी मैरा पाइबी लैंगा का पीस एग्रीमेंट साइन तौनदुना पॉलिटिकल डायलॉग चथरिबा पामैना लुसिंगबा यूएलए की केदर अहुम जिरिबाम पुलिसना फाजिनदुना थमलेबसी अथु मतमदा थादोरकदबनी आइना खुमन यूनाइटेड क्लब एंड मैरा पाइबी एसोसिएशन कुसीमा की जनरल सेक्रेटरी वाई दिजेंद्रो मंगान फोंदोखरे खा मणिपुर कॉलेज द नसामुक भारत अभियान पांथोखरे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुम चलिबा खा मणिपुर कॉलेज द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मियंग मखा द मेरा युवा भारत कक्सिंग कॉलेज सिगी एनसीसी अमदी एनएसएस यूनिट सिंग खुसन मदुना डिस्ट्रिक्ट की ताकत नसामुक भारत अभियान की थौरम पांथोखरे लोसिलपद मपाल लमगी ओइबा मरोय पाउसिंग अमुक पिजरी डिलिमिटेशन बिल से अवांग नोंपोक साउथ इंडिया की इंटरेस्ट पुथोरप नते मनीष तिवारी सिद्धलेंगांग नफूद पास तौनबा मुहाना थौरांग ललिबा डिलिमिटेशन बिल से अवांग नोंपोक लमदम साउथ इंडिया अमसुंग नॉर्थ इंडिया की इंटरेस्ट पुथोरप नते बिल असिदी सेंट्रल इंडिया दा हेना खुदोंचाबा फंगनबा पुथोरपनि हाइना कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी ने फोंदोरखरे दिमापुर की मफम मयाम इसिंग थुमजिनख्रे महैरोय अमा मैना सिंगदुना सिरे नागालैंड की दिमापुर अमसुंग अकोइबदम ngarang लेप्तना नोंग चुबदगी दिमापुर की मफम कया इसिंग थुमजिनखिबदगी मियाम की पुंसिदा चावना खुदोंग चादब मायोगनारे आसाम की तोंगान तोंगान मफम दे इसिंग चावदुना ngasi फावबद मियोय चामरोम सिखिबा अमसुंग इसिंग इजावगे फिबम पाक हंथदबना मियामना कोकता खुद हाबनरिङै दिमापुरोमदा अमुक इसिंग चावखलपा असिना हाना इसिंग चावदुना लैबा आसाम की मफम सिंगदा यामनबा इसिंग तक्थरकदरा हाइबगी मिपाइबा पुकनरी हाइरि Wong San Suu Kyi थादोनबा आसियान तक्सिलखरबसु म्यांमारना याखिद्रे फाजिनदुना थमलिबे डेमोक्रेटिक लुसिंगबी Wong San Suu Kyi थादोनबा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान नहुना तक्सिलखरबसु मिलिटरी ने सगतप म्यांमार लेंगान अयाब पिखिद्रे इंडिपेंडेंस डे की दमक रेड फोर्ट सिक्योरिटी की सेक्शन थौरांग लखटप हौखरे लेबासिगी इंडिपेंडेंस डे थौरंगी दमक न्यू दिल्ली की रेड फोर्ट लेंगान सिक्योरिटी पर्सनल लिसिंग कुन सीसीटीवी कैमरा लिसिंग अमा फेशियल रिकग्निशन सिस्टम अमदी गाड़ी की नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम चिंब सिक्योरिटी की सेक्शन थौरांग मपुंग फाना डिप्लॉय तौदुना अकनब सेक्शन थौरांग लखटप हौखरे हाइरे सिगा लोनेने लोजरे मयाम द पिजब ngasigo oiba maroi pausing khwai punang puloisirpad amuka hanna राजेन खुमुक्समन मयाम खुरुमजरी।